tungata kirea biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Bakwithirwo gwatanite na ati mubango ni John Katha cietu ara tuthiuruka na gwita nambara kwithia twicwana ni kurunkatha ndene matura jetu gutigira ati nitukuretera ngono na nkuruki we wi mwe kurugeta nambere kwithirwo giciukiria na kwagituge ndene anja yaku na natomba kwithirwo kithie mantu jajo nthi ma mbere no monka kwithia kwina ngwatano ndene anja yaku na kwaraniria na gukarania na urumwe ndene njira mwathani atutharimite na cegwatana nani utuko na arua makena wa matiri thirengi kureta mubango John Katha cietu na arua ndiungirite kuru mwenka thora wije kene muno ta Mama Faith no ntuko iji na ere evangelist na netu tanambira kuthia kithoma ethera giuka ukira umakire evangelist iteitia wangi atwira nkuruki arethirite akinyirite. Karibu sana Mama Faith ntuko na rumo bango ni John Katha cietu. Utekumakania uria ntuba kuonaga kana kumakania uria bakwaragia kana kumakania uria bagweciragia meciria janto tejoja Murungu kagita kangai wonaga kinyanira no getwa mutharime. Mbitagwa evangelist Mama Faith kana Abishaki Mutethia na Imbonoki ininde bwinirite rumbo tarunda inauka mbere na inkuga ibwega muno sana nontu amakena na ngacokeria well platanity nkatho inyingi nontu akumbakanyaga kaga nkatha cietu. Ibwega sana, karibu sana Mama Faith. Wambirire kuina gatene ma ni ndumbu iriku ingi uinite uthithia bwa kinyotuinira rumo. Ona mbiria kuina 2004 ndio ndambire it was my first time gukinyanga studio. Nda ina rwimbo rwetagwa cokagia nkatho ntuko cionthe iraga Ngai ibwega nda ina atumia na mbigiga na imbije irwimbo iyo rwendete muno mbigiga bari murigo murito ninyonete atumia aingi mena mbigiga matitikite mirigo mingi na ngunia wamuria wathie kwako iganda coka gwito arumire irotaro watwana ngitwa mesieto sina verenji na cokagia nkatho ntuko cionthe wirage Ngai ni bwega biria winavyo umenyage bionthe ni Ngai ukuwete imbi Murungu atikwete makena kira wina kyo ti mukuru ti thimo ti ciana ti munda ti nguo utomba gwiciage ntu Murungu ukuwete biria winavyo. Ndumbi ciaku cionthe wambirire kuina riu 2004 kawandikite mbere uria kana ijara wona ukandika rwimbo? Okay, ninde ndambiria kuina ndi mwana na mbugaga kuina kana kiewa Murungu mbero ciaro na thagwa gwikirite kio. Ukiona Psalms 139 before I formed you into my mother's your mother's womb I knew you. Kwa otomba kwambiria kuina egoro utobora nibageragia lakini kwira foundation na root wetha gorende gociari na utububure ndani eku no kuona riu ndi ainaga ndi mwana munini nkathi marucine nkaromba kanya nkaina kanisani ndendera ndi gwita secondary na mbiria kwandika nyimbo ciakwa no tutainu imwe ndandika ndi secondary lakini nkugurwa niro ndainire nyimbo iyo we mwekuru no kinaga ithe ne ire kwekuru baina tango bekira bekurukira kiri aciere babethi na bari barabainite ni bakwenda gwithira bagikanja imbi mtu abatero tigira ati no thithe nontu ugona mutethia no butwire kumara ndabithiririe leo no manka we focused
na untu bu wigwo ndi to meet challenges no menyoro ga kopu nacio na bwakaire no manko igore muboi ngai muno kuboya muno no untu bu ngwate na binya yetu but Biblia kauga I can do all things through Christ who strengthens me. Enya kigwa Biblia ne gwekira inya no mwanka inya nagwe we focused na we banganitie no ntu gukunde na ciana ikaria ikanywa mukuru akenda gutegererwa kuonewa na ati auma arakari makeno mere mukuru kwa kauma akari ogu na uome tiwa ukatha wa mukuru no ntu mukuru omini na ni agurene kagurite kimathage kariata you know gintu jake kwa no mwanka take care to the family bamwe na wini kana ministry yu ya wini no mwanka menyere both sides na ngai agwikagera inya ukaure talentu nga nyembo ndomba gutunga lembo ndirikana lembo roma na tungire ne ndukene ngisava customer ambete into ndamunenkera all of a sudden wimbo ikakuja nikasikia ina flow in my heart sasa nikauliza huyu customer nitafanya aje kanka mutiga na ingukira kauntu kau murungu arekeria geta menya tore uroko unjia kwe mantu jeja gaja indokera sokera otisokera makena ndamwire wacha nikuje nikajifanya kama mtu ameenda hivi kujisaidia nikaenda nikasukua simu yangu nikarekodi alaka hiyo kitu kidogo tu alafu nikarudi nikamsavu na kunjua nilikuwa nafanya nini limolomba gwejo tuko umami ugokero karenze mukoro akake guthira muntu karimbe kuina yani sio wasimu ni kunjaza mpaka unaona hata wewe wakati mwingine ujielewi uwe ngote kwechielewa what is happening nonto kaigwa rimo gukurotaga no kuina itabindi wamuke ndigo giukira ni there are those who tell dreams bokira bangi bakwalirwa utafanyaje so una record haraka ye ono record makena you just relax nonto you go to the recording ulikana tora rotete na tora inaga yeah ni withirito gita na mbere kuthiro kiandika ndwimbo imwe ciaku na mwinere waku ni jo mwanya kuthiro kina na family yaku mukuru ana baku ino ganire mantu jakana ni ure wathithaia matinda apart from matinda ana bakwa na mukuru ibambeleirwe na ibanjukagia onde muntu mwanya na nongaruke na tikugaruka bwe no mbe anything tarenko active amenya leu mam na buzira kina bethira kinaga bamba gunteka bakanda kumewa it's a new release kana kan record so watanyamaza tu bona ndajuke thimu bakamea ku record alafu ne bansapotaga muno na maromba na ibakenagira wini bwakwa tweta twinaga nabo yeah you see they enjoy it and they are also blessed by it nikegitumi kwa na ta first born na line le wawe na ka second born karakania na koiga kuita kwina nyimbo ciako I influence them, you know, na ontonu bugatonya ndani yao. Otuko banaruke mubango jonkatha cietu ni kuruba ingi bethirite bakwigitwe bakuonete na ntu botutega ntukana arua tiyana tobera ki withirite othithite kenda mama fitheta na mbere kwithira kigweteka miake yo ndema kiria mbithiritwe nthithitie makena ne kwa avoid gwitikiriria buria antu bakuga gwitikiriria you know challenges are so many na mauntu ni mama ingi kuma kauga tumba na ndine ka kwenyangia mbeca thiete kuina gutikio wathie kwendia cindi ni thina nukona mauntu ja maingi kithia challenges ni nyingi muno kumwe gutikwa appreciate but ndaumire nau lakini the platform ira twarire tuli aini mara mainite au kabere mama malikutha ino at least you know twambiritie cassette ya kuthiururukia tutaice kirwe mbisa tukathie tukiendagia na ukanoga ugaitia kiratu gikathira you know aya twacoka twathie twekira cindi ya kuthikira audio twa work for some years all of a sudden twambiria gwikira mbisa riu na noka tuthiete na nende digitali no kwa nanto no kaba kugaruruka mauntu riu memory card flash disk you know na nde ko at least challenges ira ciare baraka bere nindo ambira gucie cope muno na maromba na kumiriria ni kukubati kugwa kurio muno nonto nendirikanaga makena nyimbo ciambe inenda gukinyara mbonaga ini mangi mari na nauragia nkaro thatia
For example, you know kona ende we gitaru nira kwa na TV iromba kona muntu ta muiru akibunja. No kona. So no na muntu yo kubunja we na ntu ba ingi okwini ntanka mukinyira atia. Do you know what Makena ndaro thiro gunda uga nitanjipeleka mimi. Kira ndithagia I never give up. Ndakinya kwa muiru ni ndetaga Uhuru Park. Makena ndeta ntuko ya mbere ntaina. Na twarite laini ugu na ini ba inge ba ubana robi nte ko bamenya bamana nke bamenyaga ukifikiwa unaimba ukifikiwa unaimba ukifikiwa unaimba usipofikiwa hiyo siku ni hivyo ntuko ya ijere ndeta ndakombora nyomba ndarara rukire ndare Uhuru Park Makena ntaina no sikufikiwa I don't give up ntukieka that the same ndeta ntaina riu na nambiria kuria riu mukuru ri ngamwe nimbingira na robi ndeta na nte kuina ndeta nga frustrate wankana the fourth day ndetire mfocusite ndawa I have to sing ndeta twara laini tukwara laini antu baina ina ndona ajare ntikinyirwa aini na tabara sanuku ba una robi ndawa nyani ngasanuka nande gwetenti ale Madam Luce ne ale Mrs. Luce Muiru ndauga leo ni leo ndeta nikanjijasa nikajijasa kilo na kimwili na kila kitu ndeta ndatonya askari baba mbaya hapana kuingia hapa toka na mira no lazima nione Mrs. Muiru mimi nataka kumuona na macho na yeye akaniona kaniambia ingia mwacha ingie niliingia wewe tusote in the story tukaongea nikamwambia I come from all the way from Meru imagine you know I am an actor imagine ngama actor nikamwambia imagine sijawaimba siku ya kwanza sikuimba ya pili antunde amia mom I really acted you know these things they help you akaniambia chukua mic ingia kwa uwanja uimbe Muiru akifika mpatie mic nilifaulu nikaingia nikaimba vumilia mateso ni ya leo yanapita kesho uimbe wimbo wa ushindi Muiru kuingia hivi nilikuwa nimwambie nimpe mic alikuja akashika mic akasema tayari watu wamepona na mama Faith kesho kanisani kuja uimbie watu that's how I got the favor but it was after considering na not giving up and na trust muno ambera kesho kuja uimbia watu kanisani Sunday nikaenda nikaimbia watu watu wengi remember that time kutoka hapo nikapata nafasi ya kuwa naenda kwake na ubiri nafanya kila kitu ananiita you know kwa Mungu ndikete never give up kinyama ntu chake gwajomete atia never give up always Murungu aomba kwa opportunity igatuika ugota amejokia kumali kwa opportunity me am always naenda Nairobi naenda Mombasa nimeingia ndege kwa uimbaji nikaenda mpaka Garizeni nikahubiria watu na uimbaji nimeona tu Mungu nimeona Mungu mama rwimbo ruria withirite muno kinarira umara irwimbo ruriku linda umara rwimbo rwa mbere kibali ni rwa Kiswahili nonto ai kauma gwe communities kwe baba tekaigwa Kimiru kigeto vumilia ndugu we vumilia ndanda we vumilia mateso ni ya leo yanapita kesho uimbe wimbo wa ushindi mukumbuke ana akiomba watu wengi walimuchekelea akuwa na mtoto na ya Penina alimuona bule lakini njua siku moja kasikilia mtoto jina lake Samueli haleluya Emba chena miaka 18 no ulikana sio ndora waandikia wanakucheka leo eti ukusoma na pia tena wewe ni mayatima na tabiri kwako siku leo kuendesha gari niwe wa kwanza sababu Mungu Baba aliyekuumba yeye ni ndandi wa wale mayatima ni baba wa mayatima
Agasa mafithi iwini bwaku na ngugira withirito gita na mbere kwithiro kithithia nene matura jetu ntiye nimbi omba kwira baraba tutegete ntuka naro ni tu no ikaira ntu inya muno washoka withira na ndu gitonya kirima ntu ya ntumiri untu bura Murungu ambiririe ndani yao miati ugo ambagiria ninga yugwikagira kiuntu kiu wewe ngwa agasa kurikia mate can give up na inya mona challenges they cope with them nonto challenges itituraga iki untu gicaga kibitukite gukona leo no ino kaino gitikagia ukarutha anate kwinake untu ukarutha gwa ni biashara ukona makena kaigwe ni tongasi to utangasaga umenye umunthe tibuke gwale loyo every day you become a better person nonto imbona bola na mbetie kwina tibumbi na gathaino. Every day I'm improving, I'm becoming better. Kwamba to the root ya beginning ya kwambiria untu no wende ku give up nonto no kwataka untu utika fauru taka gutena boga gwikia lakini ni makena ndecagira kwina kou ngekira kwina kou nkathomithia kwina kou and I do many things na konywekaga kwa kwina ndirikanaga antu rimwe ndi kwina rwimbo rwa mbere ndatwika nkathie kwina antu gwetagwa Satellite Nairobi na rimwe ni mugeni ndi twetana Kenny Silva ugetoga karau tigari twamenye na obi tugutonya so da karau ndetererwa ndajukua ndaikwa Satellite ndethira antu bainire so ndaria nonto amomiro ukwenda ku give up bainire sasa nikauliza mimi nitafikiwa kweli ndakarite gonto kakonene nyuma na aria tu ndakarau ndinje yo alio auga antu bakwina bonde na kuna mwingine tekwenda nteputi burubora augire amechomokea uko Meru wacha naye akuja tuimbie nikanjua sasa nimeitwa nikiwa wa mwisho kama kuona za kantina nani nkiumanja indiri kamukorokwa Samuel Mutedia inkumocokeria nkatho na beni kalenja muno na kandombe na kamba device wathie thithia inyango ndatumiria tweta kambira ano etire bwega au tetire bwega kila kitu wanga they my eyes na ndine ndirikana kambirie wa Nairobi ri ukathithia like somebody else kwi muntu ainete au kamunde o airutete sindi rua leo nokome akwa na confidence na wimbo ilikuwa nzuri na tamu lakini ainate na confidence. Sasa mayaso ukienda usifanye fulani enda wimpa na confidence kanyanga hiyo madhabao na confidence. Sasa yenye nilikuwa nakumbuka niliambiwa wakipa nasema niliambiwa saa ile niliitwa Makena kanyanga hivi kwa nikamwambia DJ achilia wimbo. Sasa nilicheza venye nilikuwa nimeambiwa nakumbuka achilia hiyo wimbo. Makena niliimba. Sasa mlikuwa nimeimba jimbo za Kikuyu. Nengokira negwe nsoke kwa baba. Ninalega kuliaga na ngurwe. Nimunoge nimutulire huyo. Kava kwa baba kuli ulio wakamuka wote. Ikaambia Mungu pokea sifa. Wakuwa wameamuka wengine wakiimba, wakamuka, wakasangilia wimbo, wakasema Mama Faith apewa nafasi ya imba wengine. Nikamwambia Mungu eko. So my husband kuna kitu uliniambia. So nilijinjaza zaidi ya bila wengine walikuwa wamenijaza because I remembered. From there, wacha nikwambie mambo yangu ilifunguka. Kwa hivyo encourage yourself. Jitabiria hata mambo mazuri. Hata mtu akikwambia Makena utafaulu, mwambie kama kuna watu wa kufaulu, I am the one. Neniyo kande kiaria kegwe kwe muntu kaombana ukabota neniyo akwira Makena otekti ogote kwothiete mwere kegwe kuri muntu othiete na agakinya neniyo ngakinya nukona na ruthiro guna ina rwembo runa ini 2019 na ndecha nditabiria rwemboni nauga Kethwanga yaugite nugeta na ndege Kethwanga yaugite nugeta na ndege na kethwa ugite ne ukatharimwa na kethwa ugite no karia na nene tukoya mwathani wona yakinyanira Chetheria methe mwenana
njoka ndainaga na nkiraga buranga yaugite bugakara. The same 2019 nyanterwe kirete mbisa ndio nilingia kwa ndege. Kwa hivyo in life etabirie manto maria mega uga nkaina nkathithia biashara ciana ciakwa ikathoma nkabotana nkabua no ajetwe nkabora mathina ni maukaga mengi muno na rimwe inya kwe many people makegwe nyata ko give up kwe many people makona takana gutina ngai lakini ninerutanire igitari onthe rinona kiuntu gesete ni kenda nthoma nakio na gesete ni kenda ndirutana nakio na nkamenya ati nyuma ya untu unu kwe Biblia irembera ngai kwina mibango miega kumbangira Biblia irembera gutire ngai ambecireria mauntu mathuku mwanadamu no ambecirie uthuku inde ngai gutire ambecirie uthuku na bakona rimwe kwire bona kandi down ndenze buru makena nkarigwa nkinyeke ne kunkwambiriria tema mauntu mengi bire ups and down nkethira niyo mama faith leu nkarigwa ne kunkwambiriria lakini makena nindirutanite na nacoka kumenya na ndetikia na ndaprove kuri binya kuri maboya when you pray kana kaboya onto inyoko na takauti gwikarika don't give up igururira kwalite na dustbin igita riu likwendekana untu onu baranga yapangirite nirisa gukinya na resa gukinya nkinyagia mamu metha gwataka mariganirwe ukariganwa kana waboete untu fulani lakini rero untu nugacha ngai akuririkana niroririkanaga and I am praying for this thing kwa untu ta uyu na rombete riu ndio nkweni challenge muntu gomba kurutha untu ukona takoti gufaulu ukona takoti gakinya but one time na gitari anga iriongwa guti untu butikarika womba kwigwa inya kuri murwaru no binyerikite gutinda wa mithemba utinyuite guti cibitari utithiite relax na nkole kwigwe ina wirigiro ati ngai gutibwa ati kuruthira Biadha nombeta nkeja ningitaga keki na imbunja gya nemounja manto ja ujonde na reactor dipindi inge bandi vete take davite kwa wero TV geta kwa widho kwa manto ja ujonde ombeta au kama grace occasion tukipambe wewe keki tumegita nyawanda tugita na sumeno tutaikata 0726 950 946 ngasokera kaire 0726 950 946 egwo tarimi kagita karoke gwo kithikaira nyimbo ciakwa ire kwe YouTube no cione Evangelist Mama Faith ugasubscribe na utakuwa baraka katika maisha yangu. God bless you. Ubango jwa nkatha cietu